kondisyon ken amin a parabor mo agserbi akin ka itinapuno kas maian nurut ti kayat mo dawat ko ngarod itakin ka di kaasim adi agpatingga itikas kanyak ama nagbason itim ka di pamakawan mo agyaman nagitisagot nga inted mo namaem adi nga mapukaw to to'y talento nga inted mo o sarap apagdaydayaw ko tarabayan nakad o apo kadagiti naimbag ama aramid ko ilisin na kadagiti pagbasula tapno agbiyaga kumaan na santwar dawat ko ngarod itaken ka ti kaasim adi at patingga itikas kanyak ama nagbason itim kadi pamakawan mo itikas kanyak ama nagbason itim kadi pamakawan mo